Tota treća akcija porajenja Valala bola najudatniejša, bo še na nju odvolali veli zainteresovani volontere nasампред дзeci. Cilj akciji, żeby dzeci boli ekologijno svidomi išće od ranšoho školskoho возрасту. Na tej trećej akciji poteraz nazberane najveći šmeca až 526 kili. Можем похвалить наш Валал и всички люди, които tu бивaju, stvarno naš Valal čisti. I nije bar zvelju šmeca, to smo nazbrali, nješko nazbrali smo polno, ali stvarno smo obišli veliku čast toho regionu. Jest mesta, ktorý gadnejši, jak da povem. Bardzo milo, że u stvari taki mladi djeci svesni, že u stvari takie akcije, že treba zberati šmece dookola i njih treba rucati. I sad bim še zakovati zem atletskom klubu Rusin, Bunicki Dejanovi i Sanji Tirkala, že stvarno povolali veljo djeci, učiteljki Zazuljakove i ne znam či še bolo učiteljki, ali dziękujem im bar, že povolali djeci. Ti rucaš šmece po ulički? Nie. Co biš poručila tim, co rucaju? Ja bi im poručila, že naj ne zagrožuju prirodu, pretože vecka oni sami od toho možu še pohoriti. Mladi volontere šlidujuću akciju planuju otrimać u Bogojeve 31. marca, a bude tirvac 2 dni.